Včera rano u vjeronaučnoj sali otrimani kračunsko-novoročni vašar, na ktorým svoje produkty i ručni roboti vykladali i predavali kolo 30 osobi z ruskого kerestura, kuli, kocura i verbasu. Naščivitelje mali na hodu kupic prikraski za najihodzaci šveta, zvekšoho slovo o ručnih robotoh, ali i kupic domašnji kolači i kapuščanjiki. Vašar služi, može bути jak jedna fajta reklami, već kaše jak može pojść domu i tam da se kupic, або može bути spreg internetu od njih naručic, takže i tak može da kto žada da co še mu spačelo od njih kupic. U velikej sali Doma kulturi pred večarom otrimani treci pošore humanitarni koncert za našo dzeci, na ktorim nastupeli dzeci i mladi z ruskого kerestura i kocura. Koncert toho roku bol najudatnejší, po teraz poneže nazberani až 84 500 dinari. Tu učišljeni penježi zo spredatih u hodnicoh, dobrodzečnih prilohoh, ktorí nazberani podčas programi, potom zo škatuli, ktorá bola postavena u frizerskim salonu Mariny Senderakovej, a motoklub Šarkanj tiž podaroval 12 000 dinari. Zo toho nazberaného penježu budú napraveni pakeciky, kolo 50 decom zo kerestura, ktorým to potrebné. A toto toho roku іншаке, як от прийшли роках, понеже прийшло року, да jedni djeci seli so svojima parnjakami podarovati im lakotki posle kračunu. Toho roku nam še možu javiti po 26. december i dati lakotki kad su zainteresovani. Takže i to bude u tih pakecikoh, a z toho nazberaného penježu še u stvari dokupi vecka lakotki kad bude potrebne, da jaku drobničku i u jednej predavaljni še napravi voucheri u výnosu teraz za viši keljoše nazbera, že bi oni mogli tam kupiti to co im potrebne. Po zakončenju koncertu škotska humanitarna organizacija i jej podružnici u Srbiji Blice Food Care vjedno zo Sojuzom baptističnih cerkvoh Srbiji i ih misionerom u ruskim keresture Jovicom Gecanom podzeljela kolo 200 pakeciki dzecom zo rusko keresturskoho odzeljenjaci Ciban pred školske ustanovi Bambi.